Kalau kirang na mayong makay thadok na lirik kem ta lariba internet displaced person sing ki kudong sadab sing yang sina ba cabinet subcommittee ma Manipur state cabinet na semkre so minister N Biren losing to na ngarang ateng buda pangki ba state cabinet ki mi phamdu da rule 13 of Manipur government's rule of business ki makada seng ki ba subcommittee ase Manipur nga ki youth affairs and sports minister ke Govindas na losing li subcommittee ase Manipur nga ki minister Awabo Nyumai minister Dr Sapam Ranjan amadi minister Kasam Wasum Suyari loina na Manipur home commissioner Gyan Frakas Huirem na subcommittee se member secretary hoina mathau tawduna se minister report figani hari subcommittee se na ril camp ta leriba lanchen dar basing na mayong dari khudong sa da basing adu khangthok pakaloina na makoibu resettlement amasung rehabilitation tawna na ba local ba thabak thorom yengsin ba amadi makoibu matam kharagi hoina hangdok hongjin tawbaki thabak sing paikhat kadaba lamsing khangtok na ba yengsin gani cabinet infam adda autonomous district council ADC Panchayat of the municipality Mikhal Singh Sahi Sigi September Thada Pangtok Pain Suyana Ki Loina Andak Tholi Bisau da Sohalaba Imung Sing the Kudak Lupa Sing Taratara Imung Amamda Mating Pinabagaya Basupiki.